n'abakira ogoni murundi TV West program niyo murembe orahamunanye tumuhimbi Serita kandi Elizoba nituza kuba tuganira ahari makeup ningashi okwehunda okwetona okweboneza hamisho tutaya yise makeup artist omukugu omukora aha makeup y'abagore yaburi umuntu wena nozo mukirabu noza ku uryo mutahi wembaga nimumwita Patricia naje kwa natshobora binji ebiri kusinga aha byo kumanya nko muntu nane byo kubano yetaga kugira ngo wabano shohora nozo mu office inaho kuzayona niyo base kwekoraho orebkeje gumanitwe tuje no meje abakutureba TV West twabashemera mu program y'umurembe amazina ninye Patricia Atukunda Raiza. I'm an accountant by profession but a makeup artist by passion. So Elizoba nyenda tugambe aha makeup nichi makeup ne shachi makeup ne twazabata byone benyenda tugambo mu program y'Elizoba. So nko kutwachenga makeup no kwetona makeup no kweboneza makeup no kugezaho kwihayo oburunji bwawe bwasherekirwe. So nyeje makeup inakwasa kujigamba. Then twaza ahansi ya makeup eine mtendero ki makeup eine it can be classified in two parts. Iyo kubanza corrective makeup and preservative makeup. Abakutureba TV West nyenda mtuchenge what is corrective makeup. Corrective makeup no kushanga omuntu aine maybe enyindo mpango aine minwa etali ideal aine amisho mahango aine cheekbones ningo busije bitashemire tukagezaho kubibumba tukamhereza ebonire. So corrective makeup no kushanga umuntu aine maybe face impango maybe aine nyindo mpango. So kitwe makeup artist ntugezaho but in corrective someone doesn't like what they have totally. So you say no kushanga umuntu aine kintu akacheckunda ho let's say akushanga umuntu atakunda kuba ine mpango atakunda kuba ine nyindo mpango. So makeup in that corrective makeup business we reduce that to their liking. Okay. So corrective makeup no kushanga umuntu aine ekintu ambirweye but here we are concentrating on the face. Oshange aine face impango maybe takujikunda then nito murumo gwitu no making sure twajikora omunjeri yakubasa kuchikunda ningenje yica kubasha kurebeka muje. Then twaza ha preservative makeup no kushanga omuntu already facial features zeye zibonire. So no murumo gwitu gwa makeup artist okushanga twaterezeje makeup just enhance the beauty, yeah. So in preservative makeup and tujina na n'umuntu ebyakubaye already. So just into enhancing a beauty kumaking sure yarebekaje kuchiraho kace kwari tukamureka in their skin color in their skin type tukamekinga sure umuntu yabonera ko kwari. Then tuno kumanya makeup eine mugasho ki makeup eine mugasho ketan abonche abantu bakora makeup kwenda barebekeje umuntu ndijo nasakora makeup amatching n'imyenda yaje ndijo umuntu nabasakora makeup maybe naza nko club naza for function so occasion ni umuntu nazanka any occasion so naitaga makeup. Then ekindi umuntu nabasakora makeup kwenda amatching n'abanywani be there is that peer pressure oshange friends bawe makeup is their own thing. So ni wano wasakora makeup kwenda you fit in the society and makeup party nchochoro. It's a necessity tukuza kujirukaho. In fact we have to embrace it now or never.
So hati ninzaga kamungambe aha types of makeup naiza classifying a makeup, so ninzagamba ha types za makeup. Makeup can be broken down in 5 parts. 1, we have day, evening. Makeup can be broken down in 5 parts. Yeah. Makeup Makeup no wasa kuchenda henda mu bichweka bitano. Tuineyo ey'emshana, ey'omwabazyo, eya office, tuineyo abagore bridal, then tuine neba kweta fantasy. So omuryezo zona ebindi ebya nazo mu club nazankai bino bibasa kuretwa in those 5. Eje miringo etanayi nakora ki eyina henda. Konka today nanyenze to concentrating aha face. So kutwaiza kumanya emiringo makeup yerumu nda turebe aha nyindo, because enyindo y'omuntu neyiha yo feature ya face yeye. Hina abantu abine nyindo mpango, n'abantu abine nyindo ngufu, hina abantu abine nyindo ndingwa. So buri muntu ahari aine kumanya ekika kinyindo ekikugwamu. Twaruga aha nyindo twino kumanya eminwa. Twina abantu abine eminwa mhango, mice, miringwa. So nkiwo muntu yija kora makeup nanya kuza kukoraho no murimo gwanje kugambira eminwa yawe heku belonginga. Omiringo ya makeup twine mude ningizoba. Hariho colors omuntu zatashimiriye kuba nakozesa omuizoba ninga omushana bw'abantu gwaka, and colors izo nezo kuba nizaka munonga, because already hariho omushana, hariho amatara, hariho omushana, hariho light, hariho natural light. So toshemerere kuba nokora kino tekaho some colors like is a orange, purple, pink, tugezeho kurebeka those brighter colors twas avoiding during the day. And then evening abo kuba omwabazyo nha hariho dim light, maybe orinka out, maybe ori omwanya. So then hati no tukutajya ziriya colors eziri bright, because here there is no natural light, tariho mshana, tariho amatara gariho gari dim tugakwaka mnonga. So aha hanyechiro oshimeko noteko colors is a bit bright, is a orange oziheyo, we bring out those popping colors kwenda orugeyo nyechiro. Program HDM Murembe kandi wowe nunga gumotwe kumireho twaza kusaba mu kahumuro nitugaruka otakarga. Tabarukayo mukahumurako okiriya TV West program niyo Murembe. Reka tugumize muntu yenjere turi kureba ahabika bya makeup ningashi ogire kinde cyo babasa kwega kuri Gary Patricia abikwateye na makeup. Then twaza ha bridal, because ogo omugoro uturion tugambaho ningo uturion tureba nyemshana na nyiciro wona ichirizwa kutekaho any color yona nwasa kuteka mugore abwenchi amisho gona garia haruwe, and at the end of the day ebishani nibuza kuba nikwatwa ogo muntu. So colors zona nziri allowed kuteka muntu, especially omugore, because omugore naza kumuvinga naza kuba during the day and even at night. And then fantasy, because this is fantasy, abantu nochikora habwa fun, you nwasa going out of the blue, out of the box, obe crazy. You can do anything with yourself. Then twaza her office makeup. Abari ma office twenda kubagamba you can also look good but still look in an office way. So there are colors that are recommended for office.
and these are the colors, blue and black. Abo kuba noza kuba nobwa n'abantu during the day, noza kuba no interacting n'abantu, tukwenda kandi oyijo oitireho kara ya orange, kara ya pink, no. In office, oshimekuwa or calm, because at the end of the day, makeup, you're not supposed to change but to look attractive. So office, you can still put those small colors and still look good. Bridal makeup, ninga makeup y'abagore. Erigenda tuyina abagore b'emiringo nyingi, tutandikira aha kukyara, tuzaha kuhinjira, tuzaha wedding, tuzaha abakuwowe b'abasilamu. So hati omugore yakubere nashaki. Tuyina okukimanya ngu eriizooba, most probably it is the only day you have in your life. So omugore oyine omurimo muhango kumakinga sure warebeka gye aha izooba. So makeup artist akuza kutebekanisa aha izooba lyawe yakubire nakora ki. Oshemwe kuba nokimanya nti 2 months ninga amezi abiri kwika ha mukoro, oshemwe kuba noyetandika kwetebekanisa omukoro gwawe. Ine ebintu byetashemere kurya, n'ebintu byetashemere kukora. Then n'ekindi ky'abagore kibakukira kwebwa, buri muntu nakuhereza advice akujya kose bishita biriya konka oyino kukimanya ntebe bishita maybe yakugambira is not a professional, so oyino ku avoidinga advice from certain people. So omugoro oyine kwetebekanisa ota amezi agabiri ngo shimwe kuba noye bumba kwika hari eriizooba eriturindiriye. Omulyaga mazoba nobasa kukora ebintu ebi, nobasa kukora steam, nobasa kukora facials. Konka kito ba makeup artists nturecommendinga facials kugira ngo preparing a face yawe ahanakoro. Facials ziri omumiringo ebiri, tuyinemu natural and artificial. Natural facial ejina buli muntu abasa kugikora na niwe ori omuka nobasa kukora natural facial. Ejina basa kugikora omuka oyine natural remedies. Nobasa koine nka avocados, oyine endumu, oyine honey, oyine shukari, oyebumbabumbe face to prepare yourself. Then artificial facial eje yokushanga bakutekaho steam amisho. Nogikore mirundi engahi. Facial is recommended. You nobasa kukora facials nyingi konka what in a time akwa twareba amezi abiri gakuburayo. No ishimire kuba nokora 2 at most 2 facials. Nozikora ryari nobasa kukora facial akwezi ko kubanza no kwezo kwa kabiri embaga uri kuza kwika. Facial na nyenda kwa kugezaho kushobora facial niki. Facial no kushanga twigura obuturi abo kuba skin zitu, buri skin buri muntu ahari skin yeye eyino obuturi. So kutuguma ntwesige bintu bitukuba ntwesiga misho butosha nibituretera skin ezi za blockinga ninga za chingwa. So kutukora these facials, kutukorezo facials zituyamba kwigura obwina wa skin, especially ahamisho. So wayigura skin nchijamba skin kwisa because skin nayo nejira obwire eisya. So omukwetebekanisa okwe kugira ngo arinaku ryo ruturinzire ntuza kuteka hebintu binja amisho, so ati ntwatu no kutebekanisa tureke skin eisye efune fresh air ebeje ahariyo runako. So hati twamara kwetebekanisa skin yite bitishimiye gukora ibindi niki. Tuyino kumakinga sure twanywa mizi. Abo kuba mizi nabwo ngayambo mbiri. Nabwo ngayambo mbiri gagatebekanisa na skin. So omugore we na hari amuryaga amezi abiri shimiye kuba nonywa mizi mingi. And nabwo ngakuyamba kora ki kwa avoiding stress. So hata omugore we na hari oshimire kukimanya ntebe biro byaza kwika twaheza kutebekanisa skin, twaheza kutebekanisa omberu gwawe aboko nabone nitaga scrub, body scrub, nitaga kutebjere konka today tuyon concentrating harichi aha facial.
hati olunaku lwahika olw'okukora omugore konka nanye ndaku advisinga abagore bonna bali okwe omuntu yataka kukoraho ga omuntu yabataka kukoraho ga ashime kuba nakukora yiji bakweta trial makeup abo kuba abagore hati turebera abagore benshi bafuna surprises on their big days kandi cyo to kuchenda kuba so kwa avoiding ebyo byono shime kuba nokora ki nofuna trial aha muntu akuza kukoraho kwendo manye ninza kushanta hari erizoba then iwo kuza kukoraho umuntu kine bintu byeshime kuba nobuzo ogwo muntu ekyo kubanza oyino kubuza umuntu ogwe oyino kwanza wa identifying a skin type y'omuntu hina abantu abine skin zugumire irabine skin ziri soft so nko umuntu akuza kumukoraho oyino kumakinga sure was identifying then wamanya ko kuza kuzikoraho then twine abantu twazo mu skin colors twine bakwiragura twine bakutukura twine ba chocolate twine bakwiragura cyo so omuntu akuza kukoraho ayino kurebeka nti ayine buri kantu kona akakuza ahariyo omuntu ogwe oba nayiragura oba natukura oba na chocolate ragati tuma wahiza kumanya umuntu akwiragura akutukura chocolate nezin skin colors hati nko muntu nko unakora herizoba na chigendera nti nkora muntu akwiragura abantu binje bakwiragura bine rekwaso mweti nkwenda bankoreho nubaza kumpindura ninza kutukura ninza kushakubi konka ninjira mwareba omuntu ntumukora aguma mu skin color yeye nje twantugamba nje nanagambera he nyuma kace nto muntu waza kumukoraho oyino kubanza wamanya skin color yeye oronde ebyo kumukoraho ebirashane na skin color yeye abo kuko kutwareba makeup tukuhindura muntu konka no konjeraho burungi bwayine ningo katereza ebyayinambiri waheza kubuga nogo muntu oyino kumbuza ogo muntu yaba arakozireho surgery inabantu barakozireho surgery kandi tibashimira ku bantu bakora makeup waheza kumanya omuntu ogwe oyino gakamukumbuza oyine allergy yona abako abantu abine allergy tushimye ku bantu bakoraho makeup abo kuba noza kumutekaho ebintu amishogeye skin reacting oshango umuntu yakusuwinga abako wamushishira skin so oyine ku making sure umuntu wambuza ayine allergy arakozireho surgery kandi oyine okumbuza arakozireho makeup abako noza koraho umuntu oshanga n'umuntu gwabo gwo kubanza kubakora oshange wamukora yashakubi face yatana umuntu face ya trick so twino ku making sure umuntu wambuza arakozireho makeup then ekindi oyino kumanya omuntu ogwe yamara bwire ki akozire eriya face yitwagamba abo kwango kutwareba oyino kuba at least wa skin obo bwinaga kamukwigara waheza kubumba kubigura ushime kuba nubutwara at least 2 weeks ninga weeks ibiri kwikari yerizoba so oyino kubanza wa assessing omuntu byonebe waheza kumanya ngo umuntu tayine allergy umuntu arakozireho makeup waheza kumenya skin type yeye na skin color yeye then utanduke kora muntu and then ekindi abantu ekitukuchira kushobya ahitshime kuba ntukora makeup eshime kuba nekorerwa aha light niki ahari chitangaza so tichirungi kushanga abantu numukora makeup omwirima abo kuba noza kushohora heru oshange no shakubi so twaza kora muntu oyine kumakinga sure oyine enough light ninga wayongeraho light wayongeraho amatara kwendo fune light ekuma waza kutandika omuntu kumukoraho oyine kubanza wa assessinga face oyine kumakinga sure waji cleansinga weza cleansinga face ninga kujiguro obobo bwa pores ojitoning down
closing bwa pores waweza kutoninga down face y'omuntu otekaho moisturizer waweza kutekaho moisturizer otandike gukora ha muntu omuntu aliyokwe noenda kurebeka je noenda kubonera tokubasa kuhiko mu makeup artist hariho buntu byo boshimye kuba oine in your bag abishibona ninga bakaza bariyokwe oshimye kuba oine wipes oshimye kuba oine lip balm oshimye kuba oine eye pencil na powder abo kubebe wabo byine at least ni wasa kurebeka je ninza kugira masiko ngombe twashoma Elizoba na Patricia oine chiwayegamu kandi noija ku improvinga ahande buka yawe ahabinte bikwateye na makeup ningashi okwetona okweboneza ahamisho osibe kurungi twendeza mwaka gwa 2020 kugubero gwihorere kandi okarebuka je na hamukoro gwawe ningashi yona ayo rabenoze msibe kurungi